dan svima, nalazimo se pred novom Kijom X-Ceed redesign. Hoćemo prvo proći dizajn. Ajmo, krenemo s prijeda. Apsolutno najbolji detalj nove Kia X-Ceed mi je nova Kijina značka. Stvarno se lijepo dizajnirala i izgleda onako kao da je napravljena sa nekakvom strojnom obradom. Onako ima nekakvu kao teksturu, zapravo je više vidljiva nego što je možete upipati, ali to mi recimo super izgleda. Prednja svjetla su mrak. Peter Schreier zaista zna što radi kad se radi o dizajnu automobila. I prije redizajna su mi svjetlo bila super, sad su mi još bolja. Prednji kraj je onako prepoznatljiv Kijin, on je to na jednom konceptu koji se zvao Kia Ke, ako se ne varam. Također, jedan detalj koji mi se sviđa su da imamo tu desno utor jedan za zračnu zavjesu koji će usmjeravati protok zraka desno od kotača, na taj način poboljšati aerodinamici. Nažalost nisam uspio pronaći nigdje na webu koliki je točni koeficijent aerodinamike. Boka se najbolje vidi po ovim plastičnim dodacima i malo većem ground clearance-u koji je by the way 17 odnosno 18 cm na ovim velikim 18-solnim kotačima, da se radi o blago povišenom automobilu. Moram priznat da mi to zaista sad postaje neki najdraži oblik automobila, jer taman nudi dovoljno ground clearance-a da nigdje ne zapnete, ni za rinzol, da možete ići u prirodu, voziti se po nekakvom blagom off-roadu bez straha da ćete negdje zapeti, a s druge strane vozne osobine su i dalje jako dobre. Kotači su 235, 45, 18, nije da nemaju mesa, 45% od 235 daje dobar bočni profil. Ja bi iskreno volio da je mrvicu veći, ali dobro. Ono što bih htio pohvaliti je solidnost cijelog automobila, od zvuka zatvaranja vrata gdje je napravljen jedan zaista veliki napredak u odnosu na Ceed prve generacije, ovo je sad treća generacija i brata blizanca i30. Poslušajte ovo. Svi limovi su onako dosta debeli i auto stvarno odaje dojam masivnosti. Kia X-Ceed dugačka je 4,4 metra, međuosovinski razmak je 2,65 i ja bih rekao po dimenzijama da je pravi auto za obitelj. Ako trebate malo veći auto možete odabrati Kia Pro-Ceed sa malo većim gepekom, ali ovo je onako nekakva idealna kombinacija za jednu obitelj ili za nekog mladog čovjeka koji želi blago povišeni automobil koji pritom jako dobro izgleda. Jako mi se sviđaju ovi onako nekako, kako bi to opisao, mat kromirani detalji na automobilu, stvarno podižu dojam. Inače, Kia je sa X-Ceedom zaista ponudila jedan široki raspon boja. Pogledajte na njihovoj web stranici, ja bi možda osobno odabrao zeleni, taj mi nekako najbolje stoji, gledam jedan po gradu onako malo ljubomorno svaki dan, a i ova bijela je zaista dobra. Ajmo na zadnji kraj. Što mi se najviše sviđa? Najviše mi se sviđa ovaj Kiin novi dizajn njihovog znaka. Izgleda kao da je strojno obrađen, onako pod prstom je gladak, ali kao da ima nekakvu teksturu. Straga ima onako, Ameri bi rekli, teardrop dizajn, znači onako da ima malo padajući dizajn. Prtljažnik ima 426 litara, pravilnog je oblika. Ono što mi je dobro, što kao kod karavana imate 12 V utičnicu, 2 kuke sa strane, 4 kukice za učvrstiti prtljagu ako treba nešto učvrstiti su tu. Super mi je što ovaj dvostruki pod se može ovako na pola presavinuti, pa dio stvari može biti tu može biti nešto više. A pogledajte ovo, jel se sjećate ovog? Ja se ne sjećam kad sam u zadnjem testnom autu imao rezervnu gumu, ovo je zaista rijetkost. Tada. Posve ravan prostor, znači možete i nešto duže, možemo još i police izbaciti, ono klasika. Jedan mali detalj koji pokazuje koliko Kia misli i radi benchmark od najboljih je da pojas, postoji tu jedan utor gdje pojas se drži, znači pojas vam neće otići onako iza pa kad dižete prtljažnik gore da vam zapne. Pogledajte kako mirno radi ovaj motor, zašto ima 4 cilindra, 1500 kubika, 160 konja i 253 Nm. E sad, kakve su vozne osobine samog motora? Pa ovako, na slabijim okretajima malo je astmatičan, ne mogu reći da nije, je. Ponaša se više kao nekakav klasičan atmosferac nego kao turbomotor. Iako voli visoke okretaje i na visokim okretajima zaista pokazuje puno snagu, na nižima baš i ne. S druge strane, kada ubacite u 6. brzinu i poklopite gas, makar bilo na 1800 okretaja, vuče kao dizel, znači za autocestu je top. Vidim da Kia jako se počela visoko pozicionirati u odnosu na druge automobile i da cilja prema premium statusu i na jako su dobrom putu. Ja bi recimo osobno tu volio vidjeti još nekakvu zvučnu izolaciju haube. Ne da je motor bučan, ne nije bučan,
ali da tako je auto dobro napravljen da je još samo ta malo izolacija nijansu bolja, izolacija guma zaista bi mogao biti premium. Ovo auto je fakat solidan, ove kravne nosače kako su čvrsti. Sve puno tipki, to mi se jako sviđa. Ovaj dio mi možda malo izgleda zbog tih tipki, onako malo pase, ali nije. Sve tipke su na svom mjestu i možete u vožnji bez da skidate pogled s ceste, na mjestu temperature ili podesiti radio. To mi je super. Hrpu tipki je na volanu, sve su lako čitljive, pregledne, stvarno nemam nikakvu zamjerku, sve mi je jako lijepo. Imate klasičan USB, USB-C i 12 V utičnicu, baš mi je to nekak dizajnerski jako lijepo napravljeno. Što se tiče opreme, ovaj SID je točno u sredini. 5 paketa opreme, ovaj SID je točno u sredini X-Way i on sadržava sve što je čovjeku potrebno, ali opet evo sad kak smo navikli na super opremu. Kad sam uzeo ključ, pogledajte kak je ključ masivan. Stvarno je masivan. I baš ima neku težinu. Sad idemo upaliti auto, gledam gdje se auto pali. Aha, to je to. Za ove neke stvari kao što... I gledajte ovo, čemu ovo služi? Ovo me isto zbunjuje. Ovo tu mi je malo neobično. Šalim se. Ovo je zaista za klasičare, znači... sve one stvari koje vam trebaju su tu, a možda one stvari koje ne želite jer volite klasiku kao što je klasičan ključ, klasična ručna kočnica, ručni mjenjač, tu su. Što se tiče sigurnosne opreme, ima praktički sve, ima sustav za zadržavanje u voznoj traci, sustav autonomnog kočenja i tako dalje, iza parking senzore, zadnju kameru koja je dosta dobra, moram to pohvaliti. Još jedna neobičnost je što pritiskom na ovaj tu gumb možete imati trajno upaljenu zadnju kameru kad se vozite naprijed. Da budem iskren, mene to malo onako smeta, pa probao sam par puta pa sam ugasio, fora detalje, evo ko voli. To se tiče samog infotainmenta, odnosno tableta kak ja volim reći, moram priznat, solidan je, ništa posebno. Ono što bih htio pohvaliti da Apple CarPlay se jako lako povezuje i ja odmah prebacim se na njega. I tu si imam Muzu, tu si imam Waze moj, telefon, ako me neko nazove, sve je tu i to savršeno dobro funkcionira. Što se tiče cijene automobila, ona je, evo gledam tu, vidite da je točno u sredini, 27.499 eura i trenutačno se odobrava 800 eura popusta, pa to ispadne 26.700, jesam dobro izračunao, još ti provjerujem. Što mislim da je zaista za ovaj automobil vrlo korektna cijena i da je zaista jako dobar izbor u ovom cjenovnom rangu. Stvarno ne znam što biste mogli bolje odabrati, sve ovisi o preferencijama, odličan je. Evo ja stvarno par puta sam rekao da sad mogu ženu iznenaditi da bi ja kupio X-Seed, samo bi uzeo dizel motor, ona ipak preferira dizel, lakše je to zavoziti. Odličan je izbor, imate 7 godina garanciju, 7 godina ste mirnik, ja je već poznata po svojoj kvaliteti, jako dobro i drže cijene, što je isto jako pohvalno, jer su ljudi prepoznali i kupci novih i kupci rabljenih. Moram pohvaliti ovu klimu, znači jedna od rijetkih koja me ne iritira. Jako dobro radi, jako se dobro da podesiti, da nije prenapadan, da vam ne puše u glavu, fino hladi unutrašnjost, zaista je dobra. Najbolji detalj unutrašnjosti mi je novi Kiin logo, odnosno znak koji izgleda onako kao da je napravljen strojnom obradom. Ima onako nekakvu teksturu, ali kad ga s prstom probate onda je gladan. Jedan detalj koji me zaista oduševio je ono klasika, otvorite ujoj, glavo, bit ću prvi. Se čujete zvuk? Predobro. Jedan detalj sitan koji me oduševio. Upalite ovo i onda sam mislio, znate, ono ko bračanin, kako ću spavat po noći, hoće se ugasiti svjetlo, gledajte ovo. Tada, ona automatski prebaci na nulu. Moram pohvaliti recimo ovaj tu otvor za naočale, ali jednu stvar koju moram pokoditi su ova svjetla. Znači to su klasične žaruljice, čudi me da nisu LED. Po tim nekim sitnim stvarima Kia još nije premium, ali kažem jako je blizu i za ovu cijenu je to. Iza, jako dobra. Evo jedino ako ovak se full ispravi, možda mi malo zbog tog stražnog dizajna fali mjesta za glavu, ali za koljena je full korektno, za širinu sve 5. Iza nije tak fina plastika tu gore kao naprijed, dobra klasika, standardno, ugodan naslon za ruke, jedan USB-C, ne bi bilo loše da su 2, ali meni je ovdje ugodno. Zadnja lijeva felga, najbolji detalj mi je novi Kiin znak.
Izgleda onako kao da je napravljen strojno. Kakav je novi X-Ceed u gradskoj vožnji? Odličan. Volan je iznimno lagan, lagano se namješta, ovjes je udoban, ima odličnu okretnost, samo 10,6 metara, tako da se ovako lagano okrene kao puno manji auto. Ne nabija na rupama, jako je ugodan preko ležećih policajaca, ne ispušta nikakve čudne zvukove, top. Što se tiče potrošnje, meni je do sada prosjek 8,5, sad je trenutno 8,7 jer je auto dosta stajao na mjestu. Znači, od tih 8,5 mislim da bi realno bilo oduzeti 1 litru. Nisam se baš vozio presporo, novinar. Kak se vozi već, ne? Realna potrošnja negdje oko 7,5, najmanja zabilježena potrošnja koju sam ostvario je 4,5 u laganom cruisingu na otvorenoj cesti. Evo još jedan bijeli X-Ceed prije redizajna. Gledamo se, pozdravljamo se, ne, to je bio Prosit. Jedan od najboljih featura novog X-Ceeda je kad stojite na semaforu i auto ispred vas krene, da vam son upozori da auto ispred vas krenuo da krenete za njim. Kakve su vozne osobine Kia X-Ceed? Jako dobre. Auto po ničemu nije loš, po svemu je dobar, jako dobar ili otočan. Jako fino drži cestu, nemam apsolutno nikakve zamjerke, jako se ugodno vozi, jako lijepo možete birati putanju po zavojima. Ovo je sad opremljen na zimskim gumama, pa možda zbog toga malo nijansicu pliva. Zaista nemam nikakvu zamjerku, auto je po svemu korektan. Spomenut ću jednu prednost, a to je da su pedale, gasa i kočnice jako dobro smještene, tako da bez problema možete brzo blipnut gas i prebaciti u nižu brzinu pred zavoj ili ako trebate preticati. Što se tiče mjenjača, mjenjač je jako ugodan za korištenje, fino mijenja brzine. Ono što bih htio pohvaliti da brzine nisu predugo proračunate i zaista ok. Treća, druga, treća, četvrta i tako. Hvala svima što pratite kanal, hvala svima koji su se pretplatili. Ako pratite i niste se pretplatili, molim vas da se pretplatite. To je jedini način da dobijemo što više automobila na kanal. Također posjetite i web stranicu ivanoveautocarolije.com, tamo se nalaze novosti iz svijeta automobila i hvala svima. Pozdrav!